ento aso suku ne ho bra ye ne wa ba ba hwe se free SHS nkoso eti free SHS no nya se sabi o ono na na dan kwa kufado ni bottom sika na ode ye eyo man no to aye tua ana ode man kwada ni nyina so obunko suku akwa enti se obi se obeso otua school fees o sika na bode na obeso otua school fees ya ono de obetu sa oni akro ne fo se afane nko ankura school private school enu mom na betimi aboa nipa no obetimi atua ne school fees na se oba public school government school aban school ya ntoaso school na obeka so obia entua bi na bi nsu njai ye mbesa ahiafuom ya nsadefuom na defo ni ntua school fees na ahiafo entua school fees ya asem we de onyanti bi da anu nti wo ka de akira wofo no wo mo de mo preso ebi mu ntua school fees o se asem ni ho asem ni nkran wo mo nhwe no wo mo enfa nkoda no nkwa private schools o de kwa private school a o ye da betua school fees na obabwa na private no any public ensunsunye edantamu eyo mani na ya to ne di etua ebo nkoda no ho bra ewo free SHS kro na wo mu ekoni mu His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo wie no say free SHS mo maye nkase o enye hwe aye ne ma bebro free SHS nti enkwada na titititi fie titinchoro mbekọ na hihye igbo ma no wi akase o mo bebo ati o mo chan se o mo hye kotobom so o mo hye kusie gbom so ene ewusie kumo ene sa nkwada ne nyina da wo mo agya ma wofo ade wo mo kọ suku ye nto so e mu kọ bie anu nti free SHS no ho adodode no ene ho enhyira no edoso pi free SHS ho enhyira na ebufa so no edoso enti ont na simbetiatie se ene ebi mu ntua na ebi mu ntua wo mo pese o mu tua no o mo nkọ private school so Ghana yetie ye wo secondary school so entwaso school so ankura bi na atete yo wo mo nhya aban ase omonso so mama no enkoguo na wono na bra so de wo the free SHS number say embeboa emma aban suku aban to aso suku no ende no ho na mbo ma awofo nsonso eho enje wo mo enu nti obi oso wonte ase no wonkoi na private school so ne abie mato dagbai onkwa no fa ne bankwa kwa jentetia wo His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo to an nsem so bia na ochom se enne ya kasa de mu hu free SHS so emfa so na mbom Dankwa mabi no echirechichi e wono ho a eba no Ghana fo beti ase free SHS no enoma papa ayede abo man ehumasua. People who can afford to pay fees for the education of their wards should send them to fee-paying private schools. Public schools, that is schools funded by the taxpayer, should be free to all who would otherwise be unable to pay for their education. That is why the numbers of pupils who have access to secondary education has doubled since the introduction of the free senior high school policy, and that over 5.7 million persons have benefited from the policy since its inception. The full impact of this dramatic development will be felt in due course and will far outweigh the small number of privileged parents who can afford to pay for the education of their ward. Any awutie His Excellency Ghana man penina na Dankwa Akufo-Addo. Na enwa no oba bekasa kakra dia fa Ghana democracy ho. Enwa se kabi maminka bia mamu ayebu o Manchester Ghana mu onso no. Nyame adom enoma de mu obetena so nso. Waya na fam die bia se obeboa ma ajaagefo wo no nso no wo ma setena mu atimi awie mu die na akọ nanimu enti wo so waya na fam die bia ti Ghana fo yi ajaagefo asetena mu His Excellency Nanado Dankwa Akufo-Addo so be hye mu kinanso papa na Ghana Bar Association kura say ono nso ahwe senyo beye bia ye betimi agira na timi aboa tai Ghana ya 1992 constitution na chire na timi aboa emma amamuo papa afenso eye atentre ne nsemo etimi atre na kwabem. Development on the African continent.
And if we are to continue to maintain this status, we should remain steadfast in our obligations to the rule of law, to the protection of human rights, and to the principles of democratic accountability. In conclusion, I'd like to express my profound gratitude to the Ghana Bar Association for its strong continuing support of the rule of law and the tenets of democracy. Its role in helping to shape the future of our nation is indispensable. As I prepare to hand over the baton of national leadership, I do so with confidence that the future of Ghana is bright and that our democracy will continue to thrive. Ani awutie ye wano ena ya Ghana mampani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yankwa yanim wansanfu from when Frank Akrani Adema National Democratic Congress NDC amanyokuo no eye ta ono krade oba aso wa mepe doctor Nidin yabone riasa John Dramani Mahama wodi ababetu dwa ya wo kirem se galamse ne ko no enyansem kuma wo keka niomasiania na obehwe de obetimi ayo John Dramani Mahama wotu Frank Adiama NDC amanyokuo Ghana mampani dada ekirekire mu a galamse no enya de bia yakone totroba enya de bia yakone tra enya de bia wo se yakokwa asa wo ho galamse no ye boot for boot se wandi wutrim na shama ya obwa bebum kama fa so esanse galamse no ho nioma no edoso JDM echeche ni nsemu abra wone nananom atena nkonya ne afi asum kuom mpanifo bia ewobuno mantamu di ahyiamu enrada na wade nsami to omanim no se omo enso nkompai bom omaya asum kuom mpanifo die omo nkompai bom no mo fo menhye nyankopon sa na afọ mo fa galamse no nsonso enhye nyame sa no mo nta na chi wo mpai bom ewa abra oba betu galamse asiese Ghana foto aba no edema no a wose galamse no de edikan ne se ewo so man nyina hunu se oman no sikasa batete apansam se kontebe ana fefu emaburu ni nya adwuma anyo enti se baburu ni nya adwuma anya obekọ galana se no wakọ akotu obese nsuo obese yakọ ebretu enti sanioma wanyina na wosenka empanifo amonse omo no monse so omo ko galamse no ekomudi gugu nsene na komo pe enwuma ema mabunu ayo sa adwuma busu choa hwana nti oso wo pese obekwa akoda menam hwana ose ne ho adwo no awa ni dwuma bia di ne ho ta no se amena donko kwabra ne timi kwamu a medu ase ane nkwa kura da sanye mu ose hwan na ose ode wo pe sika nti ode ne nkwa ebeto chacha ose sika ni ho kudi babu anu nti na ama maburu ni bi enso di akira wa mutu galamse na ngadwuma ho no a na ase bia factory ya bia factory na wo kwa akoya adwuma ho factory a etika onkwonkwoye sense obekwa akoda amnemu ana enti ose sa nioma we nyina ya de a oba pe wodi begu nsania ni na ose enna fom enya totroba se ne medika aka na hyase se wo kiremu no wose ebehia se yade ya ho beto ono oye pani a so obetu galamse no ase no e wose wo ye sacrifice bebre wono ankasa no ede ne ho bo afore ede nyoma bebre tutututu nsania ni de nyoma bebre bo afore ansa no o man galamse ne ko no yatimi atwe na se a to na twene epo bi mu na ya hunu ni bio wasi emprempre Ghana ya kase yesika bebre enya na efri goldum kanen nso no na sika ya nya no dodo no efri goldum koko wo ho ena wasi koko o ma se no enioma hudo bebre exporti ya krakra ne wadi ko yentimi mfa bebre nkwa koko o so ma se no enti sese no oman ni bibia kwa kogina gold so enti siasi ye pe gold bebre ne de bu oman nso nso a ene na ni brebebem nkofo so befa kwambone so e de akwa akope gold no enti wose ene gold we de kwa manone no akwa soro hwi anso na bra so na ntesa na oman gold wa ya de kwa amahodro so koton no na edoso kwa no na eno so te se nei ene ni demand no kwa soro se hwi nkofo kra na de
eye gold ko wo mo nam kwambone so e tu fom agudie no wo mo nyina ka ho bi trama gold aye achese aya de bia uta hu bi ta hyiahia bi ya achese ene na mo ye ton ye de kra kwa o se ani kwan se nka ya sa ewom se gold no boa bi e mo man no sikasam totoye no ejina pinti ejina brane nanso no sayase ya pene dodo an ye befo kwati kwan so nyensa aka gold no ewa abre so koko wo ho akuaye wo ho yo se obi anya na dwen so de ne ho be hye kuam na waboa makua yo nsam wo no atimi atumpon eno nti ena ne ye ebre nti oba pe obekeka nioma asiani ema nioma konka magalamse no watu asia deku Senior Mikayan, gold is the one holding Ghana now, and because of Galamsey and Tina, we're 80 tons per year. I feel 135 tons. Additional, Bebri free Galamsey. So we must be prepared to sacrifice in the fight against Galamsey. Say production will come down. It means that exports will reduce. And then also the issue of employment. Because employment in the Kodani Bebri, Galamsey. Into Okotia Galamsey, a lot of the young people who currently are surviving with Galamsey would also get unemployed. And those are two consequences I'm putting on the table before we start the fight. The risk are worth the effort. You be here papa. Most of us sorry ejina boy na yetimi aye. Nipa ni kan aya Ghana man pani dada. Emprempre wanu de tu Franka Diama National Democratic Congress NDC amanyoko no John Dramani Mahama. Na Galamsey nsem ya ho ena mosomo owura bia ba no sikasam ntoto ya wakwadri mu pa wo kire ho ade yanso economics lecturer Dr. Evans Nunu ono so de nanu atomu bi kyerese ba bia yedroi Galamsey no ko no e wo sampanifuo ade putupru say ya ku ade no gidigidi pa na sa ade na sa beji ensam o wo se na sa befu ya se kotom enu nti empanifo nti wo mani na wo mo hye no mo mpa enyo manu agubre esane sa Galamsey no ese ya nsuwa esai ewiem na yete no kra na ye home emframa koyemu ni adibia pia bonten de ye home koyemu nyina bebre no Galamsey nti ye home chemicals ana dia koyemu afenso no eno baye sese no Galamsey kro ya se esese ensase kane ensase bi wono mu a ne adua buro wo so afifi kamene Galamsey nti woni hwan ekwadua buro efifi banche emmo bodie enya hwengu nhirane mpo na akase bepai enti wo se o meya etimi Galamsey no ekuyan ewom sampanifo ade to wo se ye kun ni gidigidi pa o kakra yesika sam ni ade no ebe kwafom nanso no e wo sampanifo atwi wo mani ehwe ban na wonu mu pu wo to se bigu baabi na wo mu ayiro mu nsese yata de mo kwa bo akuturuku no na mu butu no boot for boot punch for punch na timia bo me atu Galamsey no asidakudaku. We should have a bipartisan committee be and say setup. You see, Galamsey kosi. Will both benefit and negative externalities. So now the benefit of women say it adds somehow to our GDP. And somehow economy and the negative impact is that I say in near the other. And that in be important. And I feel crops be anka. You bet me produce sustain your future. And I'm Galamsey in the crop, which means say arable land and I say your resources say Shuni and Munoma a woman, which would also have negative impact on our future. And be now some Yariani Adibioha a bit able to it will take a long time to correct. And see, these are some of the negative effects. And now you declare state of emergency. I have already told you the benefit. We will lose those benefits. And the positive impact will be that those negative impacts will be the positive aspect of it. So yes, you need a namune aquatic life any and a bit may regain more strength. Utie ye oya chire ni awochire economists banu sikasam ho a o ya de pa Dr. Evans Nunu na wasanso to aso bi o chire se akato na bro se aka beye na fua no ade wotwe ni akwa akoto aba na se abato akwa akoto no nso no campaign ni ewe mu be bontoa
na bi akwa to mantamu na ho se galamse agi hini wo hoi emfifi mantamu galamse ti wo mo kon ati wo mo nan na wo kwa hodom na akobọ dawure san ya ba betu galamse ase a ene nkofo ntwe ma okra san se 2020 abato ni mu no owura Dr. Evans nunu kire se galamse ni kwonti ema ene pipe manyoko no hwere vote bebre sansa omo yeso ahase ndo omo yeso omo ku galamse dampa ampampa so no mo ku enti ama 2020 abato no ya to ye na do vote eba form se hwi eba form to die enti yakwakoto ababio yi obi NDC fodru eso asebo mbeka fa galamse na nti MPP nku agwagina ho na wo nkwa ye betwam a ombetu atia wo mto no monka apeta mpe na hyehye wo ho na hyehye wo ho enti wose ba bi aduro na wose parties ahudro ni nyina agitum NDC o MPP o PPP o CPP o GPP o GFP o ahwan yo obi anyintum sa galamse na ekuyen enti obi amfanya na anasema beda na no se eba betu galamse ase eba na sape ebe boa chance ba akopɛ nkwa beyi nanim so obetu ase na se ebetu aba na tia ntene na ene no obeye di eba na sanso omen sase omen suansua ene ye ho no. We should have a bipartisan committee be and say set up be an body be a him for no any asofo paying for no because look minimum say GPCC for court but I'm saying that they were not happy with what was happening. If you could do matter but almost the end of month they only went to see the state because one more sorry money idea which we know matter and I think they were right in doing that. We can bring some of them on board. Now see say police ni soldiers ni idea no as usual no everybody be an idea they also add intelligence in fighting this whole thing. Me want to say the reason I make a bipartisan approach in the say after 2020 no me imagine no MPP said na Ahenkan Akan no more they fight galamse through Operation Vanguard no they can come in no then you would decide because Osha 2020 elections na MPP for no galamse area say West region near the end no MPP say one wo mututia wo no I am getting the feeling this area wo mu say wo man share galamse fight year the more wo mo lose power na that me how man you quite so nti me imagine no nti kwana no mo kono na eye de but as a wo mo relax kakra ani awutie ye eba no economics a waya de pa ne banu kontabu a oya de pa economics lecturer Dr. Evans nunu ena wote se wo kan nsem wo no ma yenko yanim na afa yendi dwa ye wia ya to ansem no so e de amount Big Tree Fan Fest eba ya chese eba no full vim ankasa na eba bibrem atoye mam ha nyina opedua eso pa ewo aprokumase yempatam ha ya sane manso across district and the Big Tree Fan Fest penifo de hihye so na aboa ma wahunu Big Tree no ho abakwasem Big Tree na nya mfie pole ohanum 500 years ebia wote yempatam ha no unnim anti Big Tree Fan Fest yase ena obehunu sane edua no esitie enioma abakwasem tetete abakwasem a ewo ho na wansonso na timi aboa mo ahu se ye wazoye na sada no Big Tree Fan Fest no ye be bouncy castle face painting ludu oware draft card ya tuntuma na kokko chese nioma be kwaso de ebejo nsam agudie bebre be kwaso nti wo ba na ode wo yire no ma ababi wo girlfriend nso ana de naba na ye kama eye family distance enti no fa busuane bra se won ware uni girl uni boy uni hwe kra no a mumu ye asori a youth no betimi aboabo am ho akuaku ahodro e wo ye mpatam ha betimi aboabo na maba na betie na mo lunch mo betimi kra hye mo lakos na mo lunch mo ho that's because ada na nipa beba pa na mo lunch mo ho ne ade ebe kama pa shane so se enuane ebe ye fofofo sada no drinks nso bo ebe ye fo pa odi anka kwa me ye bo a ena edi dwumadie no ho kyea me che Big Tree Fan Fest ono ena edan dan dwumadie ni nyina
21st September 2024 ye memenda ntinkwada nko school bia ofie sada no na Big Tree Fan Fest no ye data so ewo a Prokumase ye no wa asene manso across so district mu 30 Ghana cedis pe 30 Ghana pe na wona all sing no anapa no nduken na ahya asenti ya na onso wa hye ne nso de amaye Ahenkan FM emprempren ya de dwumadie wanwanso bi ba ya frɛ no Ahenkan Kida Fest eye enkwada afa hyekesia ebi maada ene ye ba abeye enkwada be kyerɛ wo mo talents asa enwom tuom nkwada ne bi nso nim joking pa ene adoma kyade sunku bi ekura wo bia no ye ma wakwanya nkwada nkete mboge ye mama kwanya no na muso ma kyerɛ de Nyankopɔn ade adua mumu enti sese ye kase ye bie kwa to form so no ene ye bie mu ya ubetimi aba na waba be peke wo forms awofo no we wosam na mudi mu akoten pa peke forms no na kyerɛ de oba no betimi ayo na obekyerɛ talent no oh na ekoyi a kyade bebre no a ene gusuo kama na timi aboa makwada no so talent ewo ni mu no apie enti we no talent show talent festival ankasa Ahenkan Kida Fest brane beje forms no ewo Ahenkan FM ha sei na bibia nkonka na so de frɛ number 0244 878763 0244 878763 now nempɛ ni fa twetwenko ana 0245 204 895 0245 204 895 na oni wonum atwetwenko mo no ahunu sane eko Ahenkan Kida Fest where talent meets fun enti no ebekọ de ede amount ya na wahwe na onso wahwe no enso Odi Media Network ODI Electronics yeton TV fridge fan air conditioner ne nyoma hodro bebre enu nti ya na wahwe ne nso ede amayen se upe washing machine rice cooker blender ceiling fan ne de ekeka ho bi ato a eye Odi Media Network na obeba na wonso waba abeje wo de kama na TV ni nyoma kese washing machine ne fridge no mo no eno no de mesra wa akwanya da ho eno no se TV ni se 20 Ghana betim de 10 cedi aba na wabeje akọ 3 months ntem na wo de atuatua de kakra achem odan kwantanum yani MTT the police station no na di enimhwe 0539 500514 no mu ne undi enkomo 0539 500514 afi mayantoa premtobre akan kasebo no eso National Chairman Edema NDC amanyokuo no mechira dwam trani pani Edema NDC amanyokuo no eye owura Johnson asiedu enketia emprempre ya ye kasai wo enyo kra enyoma enkoyie sei emfama wo mu ewa amanyokuo nim akato na abro na kokro enem rashe bedwamfo na what se nyamyanim eni obron samatiko eni wombedi koto mamenhwo to agro ayagobone eti Johnson asiedu nketia wode atu dwa ya wo kire mu se emprembre ya ye kasai andi samanyokuo no ehwe ni mu sempanifu a wonom ewo electoral commission wono bomo ede enioma begugu nsane nom abuso ho sade omo ye na ya na Johnson asiedu nketia etremu a nyame ya domu September bosomi na tosu edu enso bosomi we ya mu o wo ti omo ho agum na ene region bia mu mantem bia mu ono
NDC fo ba wo so am ho aprokusu ama aye bukwe mensa ene na pamfo ahunu se ko ne bi ewo wo manum na asɛmti ane ye omote fufuo Johnson Asielu Nketia no ya national chairman edema NDC amanyokuo no kiremu a 17th September no wurampoa so o ma anya demonstration po na nyame nte ho na nyame ni wiase so o ma anya demonstration sunso na nka NDC sunso ni wiase wo bo betem pintin kwate atua tintasu kokko pepe agu electoral commission nim say sraw amoma hu say you so woni obi yade a e was so ma fan yo awia ebo nuomam Asielu Nketia se ne nsem o ka nyina na ni afeta no ho afekire no hu nyina da ne se we are to chrome and you say biometric verification devices BVDs biaira o si ya ka say se ko Togo se ko Benin se ko Burkina Aba se BVDs no yahu saya den se information bi wo so a e wo se ye hwe ne e kirekirem omonte ho hwe nti ono mo bete ho atwa aya ho demonstration a kire electoral commission ema electoral commission hunu se enioma ekobone ewo yabatuo mu wasimpe bebre yankofo busa enti electoral commission mecheche mu a mo be de no sehwe e be ye den aya demonstration no metimi ayo ewo kromu esense democracy aya kabima minka binti wo mo be demonstration nso no wo mo wankran be yo mo de na nkranfo ne de esense nkran no ewo ba bi yeso na electoral commission for watran akesia ewo nkranpumpuni mantamunti enkranfo no be twobo eye omanfre ye mbra no mo de omani akirem ewo electoral commission for atran akesiem afa mantam dunum na aka nso apo mantam fo ba mde efifi mantam fo ba mde ani atoya mantam obia ndisi fo beto mo agum ewo mantam bia mu na wono makrucho mo nsam ade agu nkrata so ho ade akoma electoral commission sadia wo ye no ayakoto mamenhwo to agro ya gobone eye agro emfa animguase embra nipa baako de wo madibra obia sankosi yampu naka animguase de ba electoral commission kwa bobo anu ne bekwa kwabutua enkenye kese animguase de beka obia wo manmu sa asumdwe no so de groto prepe eye nipa baako na beka no ebeka wo manmu nyantu omontna ho ankeka wo nsanhye wo wfm no omonya ho yasa masa yes madam Jane adukwe mensa se wa fan chirechiremu amba ena obeti ahua Chairman General Johnson Asielu Nketia General Mosquito nensam no tie wasum meet here, and you, the media people, were with some of our people who intercepted and retrieved one of the stolen BVDs. So far, we don't have any response. We don't have any feedback as to how the progress is being made on the case involving those who allegedly have been arrested here at your commission and so on. This all generates some amount of suspicion and all that. And so, those of you who have been asking us, if they don't comply, what will you do? This is your answer. On the 17th of this month, the NDC is embarking on a massive nationwide demonstration in all 16 regional capitals. Descend on the Electoral Commission offices, and we in Accra will descend to the headquarters and present further petitions as to why we think that they should conduct themselves in a manner that will guarantee peaceful, free, and fair elections. Anya utiye wanona yedwemtreni peni the National Democratic Congress NDC amajokuo no Johnson Asielu Nketia General Mosquito endra na no form so no kwama electoral commission ewie ya maame James kanesen maame Jane adukwe mensa eje enkrata ni wie ya na hona de na ye kama akire no nkogina abonten no na sansem we ekosu sa abe eni esui papa nsem no okoka wabonti wanka we inside ho na kroya doma he osaje fu osiade yo ageman badu ya wotoso mienu enso ede eho asam ato electoral commission anim sa aya abadwako kakra dagba gbagbraja ya wo mu hye oman
yabato nsem so na nipa wotua no no eye maami Jane adukwe mensa owura yere wasra no eni die ni buo kwan so wasra no ase wo marioma mu ndam fan ma wiam poniomam ema amanyoku ahodro aka ene sa oman asumdwa ekura mu ewo yabato mu wanhwa ne ye de akwakoto chacha na jabo fom se gbria doma he se wonde wasre electoral commission maami wonhwehwe nyoma ntosoa no akeka nyoma nsiani na de NDC foso monte omho ase bia no nchechiro mu sane be ya abato ni mu si ebeto awie enkofo pinche bia be sanso meya etimi obi anya na dwe so obetu kwan wo mutu kwan kra mo kwa mo san ba ai esanse ya yesi kuntu hwa ya ni nchira na ekọ eto nko pesika ro mo san ba fie home no ma be san kwan da ewa enti obi anya na dwe so obetu oman mu ade agya ko Togo na Ghana mpo ya hu so na Togo bana bani